إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barcha maqtovlarimiz Alloh taolaga, Alloh taolani maqtaymiz, yordam so'rab onlarga yolvoramiz, gunohlarimizdan g'afur anardan so'raymiz. Ko'ngillerimizga kelgan yomon o'ylarimizdan Alloh taolaga sığınamiz. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, hech kimni adashtiruvda qoldirmas. Kimni Alloh taolo adashtiruvda qoldirsa, hech kimda to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Shahodat etib aytamiz, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q ekanligini, shahodat etib aytamiz, Muhammad Alloh taolaning quli, elchisi ekanligini. Alloh taolo aytadi Qur'oni Karimda: "Ey iymon keltirgan kishilar, qo'rqingiz Robbingizdan, durust taqvolik bilan hamda musulmon bo'lgan hollaringizdagina vafot bo'ling'iz" deydi. Taqda aytay kishilar, qo'rqingiz Robbingizdan, u sizni bir kishidan bor etdi, aning sing'arin bor etdi, ham ularning orasidan ko'p erlarni, ko'p xotinlarni borliqqa keltirdi. Qo'rqingiz, Alloh ismi bilan bir-biringizdan yordam so'raysiz. Tuğanlık aralarınızı üzmeğiz dürüstlükte Allah sizni kuzatib turuşudu. Dağda Allah Teala aytdi: "Ey iman keltirgan kishilar, qo'rqingiz Robbingizdan, ham haq so'zni so'ylagiz. Shul chaqda Alloh Teala sizning ishlaringizni tuzatir, ham gunohlaringizni yorliqar. Kim Allohga ham uning elchisine bo'ysungan bo'lsa, shul buyuk o'ngishga erishir." Dürüstlükte eng haq so'z, eng yaxshi so'z ul Alloh Tealaning so'zi Qur'oni Karim. Ham eng yaxshi yo'l ul Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning yo'li. Ham eng yomon ishlar buna shu dinga yangilik kiritish, chunki har bir yangilik kirituv bid'at, har bir bid'at ul adashuv, har bir adashuv utta dedi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Qadrli Müslüman kardeşler, buna izgi Ramazan aylarımız ötüp gitti. İzgi Ramazan aylarımızda barchalarımız kimning mümkünçilikleri, selametlikleri buldu. Onlar uraza tuttular. Allah Teala'nın bir büyük emanetin, bir büyük kuşuğun ötediler. Allah Rabbimizin karşısında taravih namazlarını okudular, iftarlar kıldılar. Hem de barlık, Kur'an oku, zikir, hem de nindi Allah Teala kuşkan gıybetler var. Barçasında şu ayda da ötep yaşadılar. Ondan sonra indi biz şu ayı biz ötep birinci gününde, Şevval ayının birinci gününde gıyd namazını okuduk, beyram namazını okuduk. Hem beyramdan sonra indi birbirimizni takabbalallah minna ve minkum deyip birbirimizge dua kıldık. Yani Allah Teala sizden de bizden de kabul etsin. Şu urazalarımızı, şu ibadetlerimizni deyip dualar kırıp birbirimizine kutlap taralıştık. Hak Müslüman kişi, hamdanı beyram gününde de ettik, eli de ettik, biz hak Müslüman kişi özünün gamelleri kabul bulsun, işin kaygırıga deyişli. Benim gamellerim kabul buldu miken, urazalarım, tutkan urazalarım kabul buldu miken, taharetim kabul buldu miken, namazım kabul buldu miken, cuma namazım kabul buldu miken deyip her bir Müslüman kişi her bir ibadetini işlegenden sonra kaygırıga tiyiş kabul buldu miken, onun gamelleri yok miken. Hem de biz Ramazan ayı ötkeş, galimler eyteler, mına şu urazalarımız kabul bulganlarının özüne göre bir sıfatları, özüne göre bir bilgileri vardı. Şularının bilgilerinin kaybırlarını etip gitesi kile bugün günde özüme de, sizge de şu isket şuru bulsun, kisetu bulsun, nıgıtu bulsun, kileşekte şu bilgilerge karata özümüzün Ramazan ayında tutkan urazalarımız kabul buldu miken deyip ümitlerimizni nıklı bulsun için. Birinciden Ramazan ayı ötkenden sonra kişi izgi gamellerge ımtılığı tuktamasa ul anın mine şu Ramazan ayında kabul buluğu, urazası kabul buluğuna şart bulup dura. Şart değil indi bilgileri bulup dura. Bilgileri bulup dura. Yani Ramazan ayı öttü, minin haman dali Kur'an okuyası kile, minin haman dali meşitke barıp namaz okuyasım kile,
Минем һаман да әле ураза тотасым килә, нәфил уразаларны тотасым килә, бәлки фарыз уразасы беткәннән соң. Менә шушы булса минем күңелемдә, үзебезнең күңелләребездә шундый хисләрне тапсак, ул безнең ураза булуына нәрсәкәй булып тора? Кабул булуының бер билгесе булып торадыр. Ягъни адәм баласы күңелләрендә һәрвакыт шушы ураза үткәннән соң да ымтылышлары һаман да булырга тиешле. 5 вакыт намазны вакытында үтәүгә, мәчеткә җәмәгать белән шушы намазны укырга йөрүе, омтылуы һаман да аңарда бар. Һәм дә ул намаз укыган вакытында укыган әйберләрне исенә төшереп, зиһененә төшереп, аңлап, фәһемләп басып торса, әлбәттә бу безнең билгеләр булып торадыр. Рамазан айы безнең кабул булды дигән. Ягъни кайбер вакытта шулай була. Рамазан айында күрәсең мусульманның икенче тын алышы ачылган шикелле. Урысча әйткәндә второй дыхание ачылган шикелле иттереп мусульман иртән дә килә, төшкә дә килә, аср намазында да монда, инде авыз ачкан вакытта да монда, акшамны да бергә укып кайтып китәбез. Аннан соң инде таравихка да килә, иша намазында укый, таравихка да килә, Кур'анны кулыннан төшермәй, зикр итә. Һәм дә нәфил намазларын күп укый. Рамазан айы беткәч, батарейкасы беткән уенчык кебек сүнә дә куя. Әгәр дә алай булса, ул вакытында бездә шик бар. Безнең уразабыз кабул булды микән, юк микән дип. Чөнки без ихласлыгыбыз бер Рамазан айына, елның бер айына гына җитерлек булса, ул вакытта нинди безнең гамәлләребез кабул булуына шик булып торадыр. Шуңа күрә дә, әлбәттә без һәрвакыт шушы Рамазан айында алган дәресләребезне дәвам итәргә тиешлебез. Рамазан айында хәттем генә түгел, арттырырга тиешлебез хәтта. Галимнәр әйтә, Рамазан айында күп кенә түгел, аларның тырышлыгы да тагы да артырга тиешле. Ни өчен? Менә Рамазан айында тырышабыз, безгә җиңел. Ни өчен? Шайтаннар белгеленгән улы шайтаннар бәйләнеп куелган. Безнең җихадыбыз, ягъни безнең менә безгә каршы ата торган дошманнарның пушкалары сүндерелеп куелган шикелле булып тора. Рамазан айыннан соң безгә сугышырга ничек кирәк? Булай гынамы, теге кәкре мылтык белән өскә атып кына ятыргамы? Юк, ишә дә ныграк сугышырга кирәк шайтан белән. Шулай бит. Ишә дә ныклырак атырга, чөнки уже пушкалар эшләй башлады. Шуңа күрә дә без Рамазан айы үткәч тагы да ныклырак гамәл гыйбадәтләребезне арттырырга тырышырга тиешлебез. Шайтанның безгә ата торган уклары, кораллары безне битермәсен, юкка чыгармасын дип. Икенчедән, әлбәттә, Рамазан айында да, башка вакытта да, әгәр дә безнең менә Аллаһ Тәала кушкан әйберләргә, кушкан мәгъруф дигән әйберләргә безнең сөюебез, яратуыбыз шушынырга артса, һәм дә Аллаһ Тәала тыйган әйберләргә безнең нәфрәтебез артса, безнең уразабыз кабул булуына бер дәлил булып тора. Башка гыйбадәтләребезнең кабул булуына дәлил булып тора. Ягъни без һәрвакыт мусульман кеше Аллаһ Тәаланың кушканны эшләгәнне яратырга тиеш. Аллаһ Тәаланың тыйылган әйберләрен анарга безнең һәрвакыт нәфрәтебез булырга тиешле. Ягъни бер кеше ниндидер харам эш эшли, бездә нәфрәт. Үзебездә шушынарга харам эшкә авышыбыз бар, без анарга нәфрәт булып, анардан тыйылырга тиешлебез. Шушы мөнкәр, ягъни мөнкир дигән Аллаһ Тәала тыйган әйберләрдән без тыйылырга тиешлебез. Бу да безнең бер дәлилебез булып тора. Өченчедән әйтеп китәсе килә Аллаһ Тәаланың әмеренә. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның сөннәтенә, әмерләренә монарга ымтылышыбыз ничек? Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллам ниндидер безгә хадис килде, ишеттек бер сөннәтне, нәрсә эшләргә тиешлебез мусульман кеше? Тиз рәвешчә без үтәргә тиешлебез. Яки Аллаһ Тәаланың бер әмерен ишеттек, фарыз булган, кушылган бер әмерен ишеттек, ул вакытында тиз рәвешчә шушыны үтәргә тырышырга тиешлебез. Ягъни Аллаһ Тәаланың әмерләрен үтәүгә безнең ымтылышларыбыз артса, Рамазан айында тоткан уразаларыбыз кабул булуына бер дәлил булып тора. Һәм дә киресенчә, әлбәттә. Киресенчә, Рамазан айында безнең шушы эшләгән эшләргә, гыйбадәтләребез кәмесә, Аллаһ Тәаланың әмерләренә безнең ниндидер каршылыклар килсә, эшләмәсәң дә була инде бүген, бу сөннәтне калдырсаң да була инде дип, ул вакытында дин исламда булган гамәлләргә безнең ниндидер ялкаулык барлыгка килсә, Рамазаныбыз кабул булды микән? Рамазаныбыз дөрес булды микәнгә шик туачак. Шуңа күрә дә без һәрвакыт сүздә юк гөнаһларга кайткан кеше турында. Әгәр дә инде гөнаһларга Рамазан айы бетте, ярый инде.
Ramazan ayında bir abız aytadi, "Temakini tortmadim, rahat buldu" diyor. Ramazandan so'ng torta boshlagan kiri. Tort Ramazan ayı bilan tuzgash nechik sen Ramazandan so'ng kiri haramga qaytasan? To'xtat. Bir oyga sening kuching yetdi, andan so'ng yetmaymini? Bir oyda sening mumkinchilik bo'ldi, andan so'ng yetmaymini? Shulay g'ibodatda da bir oyga tungi namozga mana shunda 2 rat bo'ldik, andan so'ng ish kishi qoldik. Ya sen boshqa vaqtda sen kishi Ramazan oyindagina sening bo'sh vaqting bormini tungi namozga yurishga. Ramazandan so'ng bo'sh vaqt bitamini farz namozlarni amal ettirib. Farz amal hatto taravihga qaraganda da ulroq bo'lib turadir. Shulay bit farz namoz. Farz namozlar bizning ulroq. Taravih endi ul дополнительныйгina bir yordamchigina bir g'ibodatlarimizning birisi bo'lib turadir. Ey Ramazan oylarimiz o'tdi. Ramazanning bizga natijasi da bo'lirga tegish. Nindi natijasi, nindi itogi bo'lirga tegish. La'allakum tattaqun dedi Alloh taolo. Ya'ni balki siz taqvolardan bo'lursiz. Balki siz Alloh taolodan qo'rquvchilardan bo'lursiz. Ramazan oyi o'tib bizning taqvoligimiz ortsa, ul vaqtida albatta bu bizning Ramazan oyida bo'lgan urozalarimiz, tutgan urozalarimiz qabul bo'luna bir dalil bo'lib turadi. Ramazan oyi o'tib bilan bizning taqvoligimiz da bitsa, ul vaqtida bizning Ramazanning bir nendida rezultati qolmadi. Mana Ramazan oyida bo'lgan amal g'ibodatlar hamda ul Ramazan oyi o'zida bir vaksina shekilli, bir dori shekilli narsaga ishlatib bizning shu taqvolikni arttira. Taqvolik bo'la turib biz Alloh taolaning o'tavlarini, qo'shqanlarini o'tavlarga bizning intilishlarimiz ortib turadir. Balki qo'shqanlaridan tish mana shu nafil g'ibodatlarimizni da arttiradir. Mana hali Ramazan oyi o'tib bilan bizning taqida Alloh taolaning Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytdi. Ramazan ayı boyuna uraza tutup dedi, Şevval ayında bir adam balası taqida 6 gün uraza tutsa, onun yıl boyuna uraza tutkan hatim savapqa erişir. Mana bir kishiga aytsang, bir oy ishlading, mana sen shu hatim zarplati, taq 6 kun ishladi, bir yillik zarplatini senga to'laymiz desalar, shirlagan kishida borib ishlaydi. Şirleyen kişi de barıp işley, miya şu zarplatını alırgan nişegini, bir yıllık zarplatını 6 günge miya birsinler. Şirleyen mükeylep bulsa da barıp işleybiz, şulay bit. Neş bu zarplatını birsinler deyip. Şimdi mine şunday bir yıllık savapını kaldırıga tiyişli tügül. Şevval ayında ol ay boyuna 6 günni. 1 gün tuttun, 2 gün tuttun, şundan tağı yol itip al, tağı tut. 6 güne gün. 1 ay tügül, 1 yıl tügül. Şuna göre de mine şu takvalığımızını bilgisi bulup duradır. Tağı da şu Tағы шушы дополнительный болған, нәфил болған ғибадеттеребезне үтәүләребез. Bir izgi kişilerimizдің birisi şunday söz aytdi. Bisal qawmul la ya'rifunallahi illa fi Ramadan. Qabahattir şul kişi di Ramazan ayında gına Allah Teala'ны tanısa di. Qaragыз. Allah Teala'ны tanıgan kişi turunda aytdi. Allah Teala'ны tanıgan kişiге di Ramazan ayında gına tanısa di Allah Teala qabahattir şul kişi di. Şuna göre de biz uyanırga tiyişlibiz. Biz Ramazan ayında gına Allah Teala'ны iske düşürüp anıtırga tiyiş tügülbiz. Ramazan ayından soň Allah Teala'nın kalgan 11 ayında da Ramazan ayına qaraganga biz işi tağı da nıgırak g'ibodat qılırga tiyişlibiz. Ramazan ayı özü de bir bereketli Allah Teala'nın gafu etetirgan aylarından birisi. Anda köp bizge belekegine iş işleseng de belki Allah Teala zor savapını yazadır. Kalgan 11 aylarda biz tağı da nıgırak tırışırga tiyişlibiz Müslüman kardeşlerimiz. Hem de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdi. Fa'bud rabbuka hatta ya'tikal yaqin di. Allah Teala g'ibodat qıl. Yaqin, yani убежденность degan söz bular. Yaqinin kelgan şeye kadar. Yaqin degan sözni endi munda aytamiz, ulemen kelgan şeye kadar. Yani oşiqlik senga kelgan şeye kadar. Adam balası Allah Teala'nın aytgan sözleri haq ekanini qachon bile, qachonani qabrda farishtalar uyatıp so'rov ola boshlaydilar. Farishtalarning huzuruna qaytib anda so'rov ola boshlaydilar. Kim sening Rabbing, nindi sening dining, nindi sening kim senga kelgan payg'ambar degan so'rovlarni bera boshlagan vaqtida al shik qolmayanda.
Mına bu Allah Teala'nın dini turunda bir şikte kalmay, mına yakın, nıklı yakın bula. 100% yakın bulgan vakitinde, mına şul vakitka hatlim, sen nerse işlerge tiyişsin, Allah Teala'nın dininde nıklı bulurga tiyişsin. Nıklı katı tururga tiyişsin. Şuna göre de bir kimde bu dünyada elbette büyük derecelerge erişmez, Allah Teala'nın dinine nıklı ittirip erişmesi, nıklı itip tutunmayışı, Allah Teala'nın yalgız üzerine ibadet kılmayışı. Tağı da bir bilgi. Ramazan ayı utu bilen sen tağı da g'ilimge nıklırak yebişsen. Kur'an-ı Kerim'ge Peygamberimizin hadislerin öğrenüge nıklırak yebişsen. Ramazan ayında da sülpen, Ramazandan sonra da sülpen, yıl boyunda da sülpen, ikinci yılga da sülpen, eğer de senin g'ilim, İslam dininin g'ilimine, Kur'an itine dürüst itip okurga, Peygamberimizin hadislerin öğrenirge, anın hak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tilinde onlarga öğrenirge ımtılışın bulmasa, senin ol vakitinde gamel ibadetlerin belki kabul mümkün, kabul tugul mümkün de уже şik bulaşak. Çünkü senin g'ilimge birinde ımtılışın yok. Galimlerin sözlerine, galimlerin fikirlerine birinde g'ilimge süyüğün bulmagaç ol vakitinde Allah Teala'nın kuşkan bir eybirge süyüğün bulmagaç, ımtılışın Ramazan ayında tutkan orazan kabul buluğuna şik bulup duradır. Biliriz, şu dünyada bulgan vakitinde izge kişiler arasında oturu, izge kişilerin sözlerin, yani galim kişilerin sözlerin tığınau, öğrenu, ul tağı da bir bizim şu gamel gıybedetlerimizin kabul buluğuna şart bulup duradır. Ahırga ayında tağı da bir Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisi, Abdullah ibn Abbas'ın Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisini getire. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya eyyühellezine amenu ittakullahu hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ve lo kutraten minel zukum kitrata la merraten gala ahlil ardi gîşetahum fe keyfe bimen leyse lehu ta'amun illa zakum. Nerse diyen sözler bu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sözlerin İmam İbn Abbas getire. Ey iman getirgen kişiler, biz anı har bir cümada aytamiz, iman getirgen kişiler Allah Teala'dan korkuguz, tiyişli, yaxşı takvalık bilen ham musulman bulgan halleringizdagina vafat buluguz di. Ondan soň ayta, eğer dedi zukum degan söz cehennemde üsken bir ağaçның cehennem kişiler oşaytırgan rizq bula zukum. Şunun bir tamşısı gına bu dünyaga tamşısa di, bütün dünyanı ağular, bütün dünyanı bozurdu. Bütün dünyanı bozurdu. Bir tamşısı. Cehennemde anı kişiler oşayacak. Şunun bir tamşısı tunsa bütün yer şarındaki kişilerin turmuşlarını bozurdu. Endi cehennemde şunu har gününü, şunu rızıklandırıp durgan kişilerin halin karagız di. Şuna göre de biligiz, cehennem otundan hareketsiz, işsiz, buş amel bilengine, buş amel yani buş ümit bilengine cennetke kirip bulmay. Musulman kişisi har vakit işlerge tiyiş, tırışırga tiyiş, özünün halin düzeltirge tiyiş. Şuna göre de mine şu Allah Rabbimiz bizge şunday kisetu bilen kitire. Hem de bilebiz, elbette dua kılırga tiyişli biz, özümüzün kalplerimizni, özümüzni Allah Teala bizini düzeltsin deyip. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Yusuf peygamberinin şunday duası var. Ente veliyul fid dunya vel ahire tevaffani muslimen vel hikni bis salihin. Sen Allah, senden başka veli yoktur bu jirde, hem mengelikte. Bizni Müslüman bulgan hallerimizde bu dünyadan vafat kıl, hem de bizni izgilerden kıl. Şunday dua bilen biz Allah Teala'ya yalvarıga tiyişli, bizim bu Kur'an-ı Kerim'de şunday dua vardır. Elbette bizge Müslümanlarga bir kaşanda tınışlık da, iminlik de bulmaz, güç de, kuvvet de bir kaşanda bulmaz. Eğer de biz özümüzün dinimizge nıklı tutunmasak. Kayber kişiler öyle Müslümanlık dini mına o Müslümanlar akşanı kubittirip işleseler boylık bulsa Müslümanlarga iminlik gelir diye birevler ite. İkinciler ite Müslümanlarga nık ettirip okurga gerek. Mına dünya galimin alırga gerek. Güçlü kurallarını alırga gerek. Güçlü kurallarını bile Müslümanlar kullansa şul vakitinde alır nerseki güç kuvvet alırlar da iminlikte bulurlar deyip ümitlenirler. Gadi dünyavi güç bilengene. Yok. Dinimizni öğrenmişe, dinimizni kullanmışa bir kaşan da biz iminlikte bulmayacak biz.
yer yazında bütün baylık Müslümanlar kulunda bulsa da, yer yüzünde bütün kural Müslümanlar kulunda bulsa da, eğer de dinlerini alar bilmeseler, dinlerinden nıkla tutulmasalar, alar bir kaşında eminlikte bulmaslar. Hem de tağı da bir dua Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem etti. Şulay dua kılaydı. Allahümme aslih li dini lezi qismetul emri ve aslih li dünyaya alleti fiha mağaşi. Ey Allah, ey Allah'ım, benim dinimni tüzüklendir. Ol mening bu dünyada barlığımni tutuşudur. Hem de mening dünyamni da tüzüklendir. Ol mening vaqtlicha şu dünyada yaşavımның tiregidir. Yani Allah-u Teala en birinci yalvarıp soragan sözü biz nerse ki dinimizni Allah-u Teala bizni tüzetsin. Dinimizni tüzetsin. Dinimiz tüzelse elbette dünyamız da şu dünyada yaşavımız da tüzelir. Ya Rabbim Allah bizlerge imanlarımızı saklauımızı nasip eyle. Ya Rabbim Allah bizge şu жерде yaşagan vakitlerimizde güç kuvvetlerimizni arttır. Barakallahu li ve lekum vel Kur'anil gazim ve nafa'na bima fihi